Angazi kuyophekwa isikhulu se-Orlando ngoba thina sesiyakwazi unomona ke yakhe one yabona uma ungalungisa la emoneni unomona unayo yonke into awudeli unomona ayekela umona ayi unomona mfowethu yaneliseka yabona futhi into iyakuhlula wena ukhona ukuyenza accepta phela ukuthi mina ngikhona ukuyenza lento iyangihlula udedela abakwazi ukwenza uhlezi ukhuluma la uthi abantu abayeke inzondo iqinisa abantu abayeke kuba nomona yini ke le yakho manje umona okliye unomona thatha abaculi wababizela le ngakini angababhadala ngisho uzuka akwazi uzwe kukhulunywa kuthiwa pe manje ngoba nakho manje sekunomcimbi omele ube seOrlando sokufuna ukuphawula yekela umona simple if into iyakuhlula accept lonto le iyakuhlula ufocus kuleyo khona ukuyenza yekela umona kaze nani balandeli bakhe nombona into umuntu wena uthi unomona hleze bona abantu abanenzondo iqiniso kodwa yena unomona unomona hey ukhona mase uzokhuluma ngokupheqwa kodwa mina ngisola wena la kuphekweni athi unolwazi la lento ngeke phela ukhulume into ulwazi la ungenalo unalo ulwazi la into oyishoyo unalo lo lwazi lo yekela umona mfowethu yekela nje umona uzoba great yekela umona unomona ke lo muntu futhi yabona uma ukholelwa kakhulu kuye ngeke ubone nawe ungaze ugcine nje umuntu nje impela nje ovuma noma sengasubona ukuthi ayikho lento yabona nje lento ayisho lo muntu ayikho yazi uhlasele leli demon leli nje lomona umona nje kuphela akukho kunye kodwa ke uyoba right elinye ilanga kodwa nje ngingakusho nje ukugcina ukuthi into mayikuhlula ungakhona ukuyenza focus kuleyo khona ukuyenza uyekela umona kuphela nje.